niak zon thla ni li tho tran ni ni a kar thar chi bai vek ole Russia le Ukraine in do ni za som thum pakhat na ni ta thu thar tam taka oma rin lok ange in ral thuam lian anin man sia ke moti mai turin anin bom ta ul mai tun kar kalta atang khan Russia chuan missile lian mangin be puya thaka Donbas pon lam Ukraine main city rang ka pa mi thi pon pung chak he heti lai he Ukraine lam hian an se pui ruwa do ngot big lova US ral thuam himar sa rocket khol pui chuan mang ve ta nimin cholni July ni thumpo khan Russia mun ma an kap ta rep mai Russia lam hian an ral thuam le sipai anin chan wala apui do ne tiang mai khan indo boru ka lian tel mai theng angin update kan tum le don nia hele Russia kuta Luhansk kan hriat angin Russia in be pui an thlak chan ber pakhat chu Ukraine atanga zelena sualten sual chuan tum Donbas Luhansk le Donetsk asa thlak chu ni a heram bung pan ni a pakhat jok Luhansk bial chu Russia chuan an la fel to ni in nimin khan an puang Russia chuan nimin pathian ni khana sipai te le tangrual sipai te chuan Ukraine khochak lam Luhansk bial chuan thunun to ni in an soya he biala Ukraine sipai thunun omchun lisichan sa hian in beina turu trek hle a inrin ni July ni ni vel khan Russia le Ukraine hian lisichan si thunun ve angin anin soya Russia le min kan thunun an tia Ukraine le min kan la hum ri e an ti boka mase ni min cholni khan Russia chuan thu chuaron siam non le in Ukraine sipai ten Luhansk biala an thunun khopui nu hnung ber Russia sipai te chuan an la felta ni in an ron puang ve le ta a he thu bot sei lai cholni tlai thleng hian Ukraine le min engma an la ron soinon le ri lovani Russia Defense Minister Sergei Shoigu chuan President Vladimir Putin nela Ukraine Luhansk bial zong chu Russia le Ukraine laka in lak ran du tu sipai ten an ti zalian vek to a an la fel vek to ti in a hril he thu hi Russian Defense Ministry chuan pathian ni khan an ron puanga Russia Defense Minister mewin Luhansk an lak fel tak thu Putin a hril ani chuan Russia soi hi adik tina ni mayangem Ukraine lam thu le la he thu bot sei lai hian kan la hreri lovani Minister chuan Russia sipai te le he hmuna an tho puiten lisichan khopui chunga thu nei na pum hluman nei to tia soi Russia sipai ten hemi chungchang soi chuak tur hian Ukraine an phuta an phut ne hi he thu bot sei lai thleng hian Ukraine lam hian an la chang lo ma se he hmuna hian na sataka in beina chua thu le ral thuam chitin renga ka an ni thu Ukraine lam chuan an soi thung Washington a think tank Institute for the Study of War analyst te chuan briefing nota Ukrainian sipai te hian lisichan satang hian hoisen takin in hnu do an kalpuirin oma hei wang hian July ni thum khan Russia chuan khopui hi alata ani anti US think tank ten hetiang an soi theina chan ni alang chu Russia sipai te hian lisichan chaklam le marlam apa ngai taka an kal lai mo ni a omzia chu indo na hmuna ni a Ukraine sipai tu mai nan ti boilo zelen taka an chetla mo an ni hei hian Ukraine sipai te tlem te an om to emo an om to lo emo ti na ni anti Russia in ma an son thu an puan ma hian Luhansk governor Sergei Gaidai chuan telegram aron posa Russian te hian lisichan area an din monan ti chaka khopuyan hala an suwa sam ti in alo ziak to a khopui chu soifia theilo khopara phlakin an beya an suwa sam ni in a soi ballistic missile mangin Russian kap soito angin akoto patrangin an ral thuam nei ang mangin Ukraine chuan an beilet ve zela ma se ral thuam le sipai chakna lama anin thlau dewa wangin Ukraine hi atuar tu zok le tol zok an ni lo thei lovani ma se ram pakhat tu emo president ang deva sum tam tak ne na an ram tlan chua san tu ang kha Zelensky he ni lo wangin a thuai nge hoisen na dik taka thuam ani zok ti por hriat thiam har sa khopani ma se an ram mi puimang anga hnema ral rama sipai te fui phura khotlang sarkar lian ten Russia beina nan mamotla ta wangin an mamo engkim adil na konga po atong huai thei viau rengani
ole tuna kan soile tur hi Russia ram chung Ukraine ram ri mai Belgorod region chu Ukraine lam hian an ballistic missile Tokayu ballistic missile mangin an kap le tapop mai Ukraine ram rebula Russia khopui Belgorod chu nimin cholni July ni thum khan Ukraine sipai te hian bepuyan thlaka an beya mi pathum an thia chenne in tam taka chiani in helai regional governor chuan a soya Moscow chuan Ukraine missile manga bayani thu apuanga ni governor Vyacheslav Gladkov chuan telegram message aron posin apartment building som pakhat le mimal in somthum pakwa achia a heng zinga panga chu lu zui tlaka ni lo ati Russia Defense Ministry thu puang tu Igor Konashenkov chuan he missile manga be hi film takaruam man lok na ni thu asoi war hle Russia khopui chunga civil mi te an bitumani ati hemi chungchang hi Ukraine lam chuan engman la soi chuak lo thung Konashenkov chuan Russian air defense te chuan Tokayu missile pathum an ti chia a mase an zinga pakhat fragment chu chena in building a atla ani ati Russia chimlama khopui dang Kurds nailama Ukraine drone te po Russian air defense te hian an ti chia thu Konashenkov chuan a soi kan thulak na Reuters chuan hemi chungchang hi an fin fia thei ri lo thung Belgorod hi mi nuai li vel omna khopui ni a Ukraine ram ri atanga marlam KM som li vel hla ani regional governor Gladkov chuan he thil thlenga hian mi palian hliama mi pahni chu damdo ina da an ni thu soin naupang kum som mi pakhat po atel ni ina soyani Russian regional governor Vyacheslav Gladkov chuan telegram kaltleina ron puanga khopui chunga chena in panga ti chiatani thule apartment building som pakhat ba ka in som thum chuang Ukraine missile hian ati chia ti soya Belgorod khomi pakhat chuan thil then dana soya missile thom chu aring takzet ni ina soya ka zuang tho zoka ka hlau takzet ani ka au chuak hian ani ti in Reuters a hril missile ron ka lu ani hun hi cholni jingdar thum borvel khani US ral thuamin Russia base an suasam Ukraine chuan US atanga andon himar so rocket chu an mangtangkai taklet mai nimin July ni thum pathian ni khan Russia sipai logistic base Russia an op Ukraine chimthlang lam Melitopol mi chuan kapa MLRS hian voi som thum velan saya Russia mun ma tam takati chia ani cholni jingdar thum le dar nga inkar khan Russia sipai mun pakhata Melitopol mi chu rocket mu som thum zetin an nuai ni in Melitopol mayor Ivan Fedorov chuan a soi helai hmuna Russian military aerial logistic base hi Ukraine lam hian an suasam hle ni in an soya helai hmuna Russian ral thuam phur armor train ron lut tur po an lut ngam ri lo ni in an soya ni helai base hi February thla a Russia in be pui thlak ni ni na khan Russia lam hian an lo lu atran to a Russia ral thuam rit tak tak da khom na atana manani he thu bot seilai thleng hian helai hmuna hian thomala re lova an la in kap ton zel Russia RIA news agency chuan Ukraine hian an khopui airport omna Melitopola Aviamistekko area chu an kap ni na tar langa helai hmun hi Russia le min an thunun la Ukraine in chu sakan tum ni inalang ole tun din hmuna thilom dan bera chuan Ukraine sipai te hi Donbas pon Ukraine khopui then khata Russia sipai omdenor chua tumin an phusa hle a Donbas lam in beina atanga Russia sipai nor chu ai ma in Russia in Ukraine khopui then khatan lak sak Kherson te Melitopol le mun then khatte Russia sipai mun khuar mek chu nor chu an tumani hei hi Russia ruam han lockdown ni in na langa Donbas hum tura Ukraine sipai an ron in sorbing theilo nan Ukraine mainland an khopui then khata bei kual renga hei hian Ukraine sipai pot darna sa hle Donbas lama Russia sipai le LPR sipai de du tokin an chet thei pha ani Ukraine lam chuan US atanga an don himar chu an mangta meka Russia lam tan po har satna siam tu lian takatling Germany le UK chuan MLRS han pek bel don boka air defense le ral thuam hrol dang pek an tum mek bokani Ukraine in ral thuam lian an hum tam po le Russia hian Ukraine ral thuam ken tluk pui ral thuam lian mang ve zel boka thisen a luang tam tel tel don ti chu a chiang chho ta zel
Ukraine sipaiten Tokayu missile le Tu-143 drone an mang July ni thum pathian ni zan khan Ukraine chuan Russia ramchin Belgorod le Kursk sa chen na hmun te chu Tokayu missile le cluster munition te Tu-143 race drone mangin an kap nei in Russia Defense Ministry thupuang tu Lieutenant General Igor Konashenkov chuan apuang Konashenkov asuidanin Russian air defense system te chuan Belgorod khopui chunga missile ron thlok zongzong an ti chia a Tu-143 race a mi hring tel lo thlona pahnih ral thuam phur Kursk ron thlok te po an air defense ten an ti che bok ni in a soya mun hnia air defense system ten an ka thlak thei lo oma chu chuan poilian taka khoita ni in a soi Russia air defense system te chuan ni khat chungin Kharkiv le Nikolaev biala Ukraine thlona pahnih Sukhoi Su-25 an kap thlani in Konashenkov chuan a soi bok Russian S-400 versus Ukraine MLRS Russian air defense system S-400 te chuan Ukraine multiple rocket launcher system MLRS beina an dang chat nual ni zan po khani was ral thuam Ukraine in an man MLRS beina an dang chat le ni in anin soya MLRS rocket mu pariat an lo kap thlani in an puang Russia Ministry of Defense in an tarlandanin Special Military Operation kalpuya tangkhan Ukraine thlona zan hi somni pakwa helicopter za somthum pali mi hring tel lo thlona sangkhat zali somli anti-aircraft missile system zathum somnga pathum te tengle armor combat vehicle sangthum zariat somko pathum multiple launch rocket system za sari pali field artillery gun le mortar sangthum somsari pariat baka special military vehicle sangthum zako somsari pakwa anti chiat sakto ni in an soi khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla kho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule